Dobro jutro, dragi moji. Dobro mi došli u novi video. Danas provedite jedan dan sa mnom i da vidite koje su to moje rutine, odnosno što ja to radim za jedan dan. Ovako, ja sam se sad probudila, prvo ću naravno da se umijem, da operem zube i onda idem da nam pravim doručak i kafu. I prvo ide umivanje, pranje zuba, naravno. Eto ga, dragi moji, završeno umivanje i pranje zuba. Sada idemo da pravimo doručak. I sada ćemo da napravimo doručak. Izvinjavam se ako ima neka buka. Ovdje se blizu nas pravi nova zgrada, pa tako da su uvijek radovi u toku, uvijek ima neke buke dodatne. Ovako, ja svoj dan započinjem sa 2-3 hurme, jer sam radila nalaze, znači, krvi i ispalo je da sam malo krvna, odnosno da mi je željezo baš skroz nisko, tako da sam kupila dosta ovih nekih sitnica koji su bogate željezom i trudim se da to odmah primijenim i da što više jedem hranu bogatu željezom. Znači, hurme su svakako zdrave, nebitno da li imate nisko željezo ili ne, one su baš stvarno zdrave. I ovdje sam kupila, znači, svega pomalo, ja to volim svega kupiti pomalo, pojedem, pa onda kada pojedem onda volim da nadokupim, a ne da kupim pa da mi se to bez veze suši, a ja ne uspijem pojesti, onda se mora baciti. Ovdje sam kupila malo badema i one su isto dobri za željezo. Ovdje imam malo oraha, uglavnom pistacije isto, vidite ja to već jedem, znači to svaki dan je kao jedan obrok. I ovdje imam ovaj indijski orah, to mi je moja rodica preporučila da je i on isto dobar i zdrav. Tako da nadam se da će moje željezo da se popravi što prije. Za dočak nam pravim lepinice sa smeđim brašnom. I one su veoma fine i ukusne. Možda ćemo ispršiti jaje. I to će biti naš doručak. Evo ovako, ovdje mi je jedna već pečena. Baš je super. Fino je se ispekla. Druga se peče. Stavila sam vodu isto za kapućino. Pa ću i to da napravim. Evo ga, moj kapućino je gotovo, samo pogledajte u kojoj šolji pijem, molim vas. Paw Patrol. Da li vi pijete kapućino u šoljicama vaše djece? I ovdje imam moje ribice, njima sam već dala hranu. Tako, baš su porasle, bile su skroz male kada smo je kupili, možda ovako prije 2-3 godine. Skroz minijaturne male, a sad su baš porasle. Ja sam već upalila mašinu, oprala sam jednu mašinu, jučer sam počela da perem posteljinu i deke, nešto sam oprala, nešto mi je za danas ostalo, tako da sam već oprala jednu mašinu, jednu deku i posteljinu istu i to sam stavila da se Sad sam ubacila i bijeli veš da se pere, znači ima jedna mašina bijelih haljina, to su neke bijele majice,
peškiri i tako te stvari. To sam stavila na otkuhavanje. Mislim jedno 2,5 sata, tako nešto. Vidite, evo ovdje ima i pre-wash, znači pred pranje i sve to ostalo kako ide. Dragi moji, nakon što smo dočkovali, oprala sam suđe, uključila sam još jednu mašinu bijelog veša, to se pere, sada je vrijeme da uradimo zadaću. Jer moj sin preko svakog raspusta ima nešto malo zadaće, pa tako da sada ćemo to da odradimo. Click here. View assignment. I think it will be easy, huh? Yeah, it will be easy. Yes, press. Read a question, one question, and then give the answer, okay? Add appropriate suffixes and complete the sentence. Tall, see. Tall. Jim, this is Jim. Jim is the Tallest. tallest, yes. Right. Tallest. L-L-E-S-T. The tallest. But I think you need to write here. It's cannot. Tallest. Tallest. Oh. Here cannot? 1 minute. Cannot. Then down. A huge tower. What here need to go? Dragi moji, ovdje imam ručak. To je bila čarbica sa krompirom, graškom i mrkvom i sa piletinom.